الله أكبر Irten turib ko'zini ocham, ko'ngil namozga adasha. Xavflardan saqlab qolib, Qur'on baxit ilasha. Shukr Alloh bizda qobat, haq imonga qaytamiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. Shukr Alloh bizda qobat, haq imonga qaytamiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. Aşık sinde ikendige Allah ecrin birin. Akşam namazına kadar ülgeytirge ülgür. Şükür Allah bizde qabat, hak imanga qaytamiz. Qur'on oyatları o'qib o'ssin bolalarimiz. Şükür Allah bizde qabat, hak imanga qaytamiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. La ilahe illallah vahdahu la sharika lah. Lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. İskertib barşa cihanga azan namazga adasha. Qilgan izgi amellerden savab yazar ferishta. Shukr Allah bizda qobat, haq imonga qaytamiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. Shukr Allah bizda qobat, haq imonga qaytamiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. Shukr Allah bizda qobat, haq imonga qaytamiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. Qur'on oyatlari o'qib o'ssin bolalarimiz. Ya Rabbim, rahmetingden taşlama. Elveda'u hoş geldin rahmet ayı. Elveda la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Gelir günne jirde kökte ferişteler seni sür. Gitken günne birgeleşip yılaşırlar elveda. Saf saf bulup ferişteler jir yüzüne inerler. Kullarını da vurulup bak, müminlerge verirler.
ingen nur ilaşıp alemge izgi işler huja bulur bütün yaman gamelge elveda huş geldin rahmet ayı elveda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Ramazan'da başladır bu dünyanın yemi Ramazan'da başladır bu dünyanın yemi Ul Muhammed ümmetine Hak Teala bülegi Nurun bilen bizelgendir bütün meşitler tamam Zikr, tesbih ve teravih kitabımızdan elveda 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 hoş geldin rahmet ayı elveda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Nurun bilen bizelgendir bütün meşitler tamam Zikir, tesbih ve teravih kitabımızdan elveda 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 hoş geldin rahmet ayı elveda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah
Кая кылган дуаларыбыз ешсин, кабирлерин нурдан кылып, урыннары ыжмакта, рухлары шот булсын. Дөньяларыбыз имин, тәнебез сәламәт, күңелләребез тыныч, балаларыбыз исән сау һәм бәхетле булсын. Амин. Килер ул көн безнең балаларда, сагыныпла искә алырлар. Авыр туфрак җиңел булсын диеп, җыелышып дуа кылырлар. Дуа кылыйк әниләргә, дуа кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуа кылырлар безгә. Дуа кылыйк әниләргә, дуа кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуа кылырлар безгә. Ышанам, дуа кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. Худайым, кеше күңеле итмә, дуслар итмә йотым хударға. Яндарында якын кешең булһын, мохтаҗ сакта кулын хударға. Зур интизар итмә бер Худай, якты дигә йылы худәргә. Sabırlık bir eğer hınav bir hen, hınmayın sağıma tülerge. Zor intizar itme bir Huday, yaktıydı yılı hüderge. Sabırlık bir eğer hınav bir hen, hınmayın sağıma tülerge. Һәр мөселман Корбан гаете диеп бәйрәм итсен Аллаһ кушканча. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белү безгә кирәк ләбаса. Шылганган без сынау җепләренә, Аллаһ безне шулай яраткан. Азат түгел кеше яшәгәндә, байлык юклык хәсрәте шатлыктан. Ибраһимнан, Исмәгыйльдән калган елан, сынаулардан тора утырмыш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, изге эшләр генә иде юлдаш. Ибраһимнан, Исмәгыйльдән калган елан, сынаулардан тора утырмыш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, изге эшләр генә иде юлдаш. Бу җиһанда яшәү максатыбыз, хөкемнәрен үтәү Аллаһның. Терсәк якын тик язмасын иде, кайсы җирдә диеп ялгыштым. Ибраһимнан, Исмәгыйльдән калган елан, сынаулардан тора
Qurban гаите бәйрәм көн. Газиз һәм хөрмәтле мүбәрәк көндер. Бу көнне кылынган изгелекләрнең әҗер савабы гаять зурдыр. Шуңа күрә бу көнне гыйбадәтләр, игелекле эшләр генә кылырга ашкынырга кирәк. Гыйбадәтләр арасында кыланнар өчен иң хәерлесе Qurban шалу. Qurban Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган әйбер дип тәрҗемә ителә. Qurban шалып туганнарны җыеп, күңелләрне алый тыныч кертеп, Пәйгамбәрләр тарихыннан үрнәк алыйк бәйрәм көнен искәртеп. Ибраһимнан Исмәгыйльдән калган йыла, сынаулардан тора бу тормыш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, изге эшләр генә ите юлдаш. Ибраһимнан Исмәгыйльдән калган йыла, сынаулардан тора бу тормыш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, изге эшләр генә ите юлдаш. Аллаһ риза булсын гамәлемнән, изге эшләр генә ите юлдаш. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйк әле сүзне туганнар. Шул сүз белән эшкә тотынганнар, безгә кадәр җирдә булганнар. Аллаһны бар һәм бер дип белгән, бабалардан үрнәк аласы. Кем булсаң да, халкым үткәнендә йөз чигермә адәм баласы. Иртән торгач мөселманның тәүге сүзе бисмилла. Бисмилланы әйтсә генә күңеленә хуш була. Бисмилла ул җан сафлыгы, ахыры юк һич монда. Илаһыга якын айткан кудрәтле сүзе бисмилла. Бисмилла ул җан сафлыгы, ахыры юк һич монда. Илаһыга якын айткан кудрәтле сүзе бисмилла. Хәерле булсын иртәләр, яшәр язсын сөенеп, юлдаш булсын зур уңышлар, бәхет килсен өелеп. Сәламәтлек какшамасын, Ходаем ташламасын, борчуларны алып китсен, яңасын башламасын. Бәрәкәтле тормышларда яшәүләр насыйп итсен. Киләчәктә имин көннәр, бәхетле тормыш көтсен. Дөньялары урап алса сагышлары, ирешмә булсын алганы, Ходай сөя сабырларны, ярдәменнән аермасын, рәхмәтеннән калдырмасын, кайгы җилләр какмасын. Сакла
gaminden ayırmasın, rahmetinden kaldırmasın, bayrı jiller bakmasın, barıdik Allah saklasın. Ya Allah'ım ya Rabbim, senin karşına bastım, okuyayım ihlastan dua, canıma alayım şifa. Ya Allah'ım ya Rabbim, yollarından yazdırma, hak yaşayışını körsettin, min rizalığın şuna. La ilahe illallah deyip dua kılamsın iman, la ilahe illallah deyip secde kılamsın Allah'ım. Cennetli ömürler bir, cennetli ameller bir, namaz okırga bir kişin Allah rizalığı için. Ya Allah'ım ya Rabbim, rahmetin senin bikin, yalgıştan şaklarımda kişirişi varsın. Ya Allah'ım ya Rabbim, yarlıkta günahlardan, ya Rabbim özün sakla cehennem gazabından. La ilahe illallah deyip dua kılamsın iman, la ilahe illallah deyip secde kılamsın Allah'ım. Cennetli ömürler bir, cennetli ameller bir, namaz okırga bir kişin Allah rizalığı için. Ya Rabbim, biz adam balalarının günahları bek köp indi. Gündüzlerinde, tünlerinde günahlar kılabız. Ya Rabbim, bizning günahlarımızı g'afur et, tövbelerimizni kabul et. Ya Rabbim. Ya Allah'ım ya Rabbim, ağırlıklar yükleme, dünyada ahirette erişim rahmetine. Ya Allah'ım ya Rabbim, sırım yarlı kavını, izge ameller için Tuğallık turunda bir ekibizden. Mene kelip ciddi diyerlik bulayındı. Kişi ahir zamanını kıtaveydi. Nerse dikkatli, ahir zamanını kaşın bulasın bir kişi de bilmeydi. Gelir bir zaman dey, kelip jiterdi bir zaman, kelip ciddi dip aytasim kele. Adamlarga qaraganda şeytanlar iş tapqır tuvaşaq degen. Ol iş tapqır bir kişiге iş şeytan bula. Elek şeytan arttan yerip baraydı degen. Onları son yandan bara degen. Hazır aldan bara ol şeytan degen. Adamlar dedik, şu dünyada başı uylaganını tili etelmez degen. Tili etpekkenini kulağı işitmez degen. Şeytan enetege enamını, şeytan hemen kişinin gerekmeyen nerseni көрсетіп тұра. Enetege kişi baydı, enetege kişi bulaydı. Şeytanın tamağı tuymagan şekilde adamın tamakları da tuymaz bulur dey. Baylıqını көріп, şundan nerse indi ayda. Adamlar de şu şeytanın sözü bilen degen, tuğanlık biter degen. Tuğanlık biter degen. İzgilik biter degen. Tuğanlar tuğanlardan ayrılışı biterler degen. Olda kelip ciddi dip aytasim kele. Kapkalar biyek, eşkişleri kalın, tuğanlar bay jirge kilelerge yaratalar. Eğer de bayrak bulman kişinin indi tuğanlar isiminde biter. Mına hazır aytasim kele, tağı bir sebep bu sınıd emme halık bile tırgandır. Eti eni ulgeçten malını bulalmılar. İki bir tuğan kız var. Bir yakın dostlarımın iki kızı var. Eni ulgeçten iş bulmalı kvartir var.
3 bölmeli kvartirni bula almıyorlar. Satıp teyizlik bülergeme, ili mahtegilay bülergeme, ili neşerge başlarını atalar. İki kızın tuğallığı bitti. Eti hem eni malını jiya balalarıma rahat kursun deyip. Ol bir viras deyip atalayındı, viras deyip atıla. Ol balalarga deyip, balalarım kişi bulsun deyip eti eni tırışa. Balalar için eti hem eni halinden kilse samaylut da alıp bire, uyuz da alıp bire halinden kilse. Şul eti eninin ciğan malı. Az mı ol, kup mu ol? Nik tuğallıkını bitirge, nik anı bulerge. Bulesin iken, bir tiyin akşa iken ortalay bul. 10 tiyin akşam var iken, 5 tenke anla 5 tenke bulsan, tuğallıkını bitirge yaramay. Eti eni malı, meyit malı. Evvelgiler etediriye benim eniler, meyit malına kızıkmağız. Allah'ta birgenge kızığız. Kızığırga kirek. Kişi birgen milyonda bite. Allah'ı Teala birgen ezgine akşada jite bereketi kubula. Allah Teala sıra kirek. Hazır tağı bir söz eytem aşılanmağız. Bu dünya paşanlıkı da tügel. Bu dünya baylarlıkı da tügel. Bu dünya usal yavuz kişilerininkı da tügel. Kilip jite bir gün bu dünya tabiatımız bızılmağan, tağı virüs jirine de edip gitesim kileyinde virüs degen şirge de. Tabiat şista, ağaçlar şista, jir anabız, tuklukны bire, hava sularga, kişlar vut bire. Bütün nerse su şista. Hazır şu yavuzlar dip eteyim mi, şeytan balaları dip eteyim mi, jir miniki, su miniki, orman miniki, bütün nerse miniki. Kayan kilge o miniki, Allah Teala'nınki. Bütün edemlerge dip açlık bire, bütün edemlerge dip rızık bire, bütün edemlerge dip su bire. Şunun kadrini bilmirler. Miniki de miniki bulsun. Bir zaman kelip jitde nefsili kişilerge. Bu dünya kalabit. Birevdap kit almay. 2 metrli jirge kirip jatkaş. Nişet bilmirler iken bir uç tufrak jite avuzga siberge. Mine şunda kelip jiteyinde. Bu söz bik ağır. Bu sözlerini işitirge, bu yavuzluklarını kurga yazmasın. İzgilik itken üzünge kayta. İzgilik bulup yavuzluk itkenin yavuzluk üzünge kayta. Kilir bir zaman diyen, kilip ciddi bit bu zamana. Nerseşin kişinin ulgenin bilmiler, vagas silemiler, sadaka bir de sadaka bir. Abıstaylarda nerseşin Kur'an okuganını bilmiler, kimge barıp okuganların bilmiler. Tolka sadaka da sadaka ol Allah Teala rızalığı şingine bergen sadaka kabul bula. Şuna göre izgilik degen nerseler bitti, tuğanlık degen nerseler bitti. Tuğanlıkны Allah Teala nerseydi? Ey adamlar de, tuğanlarınızdan bizmegiz de. Tuğanların nersel kubitip jarattım min de. Birbirinizge yerdemişin, izgilik kılırışın de. Mine şu birbirimizin tuğanlıkını bitirmezke. Bulayda tuğanlar nesiller bitip bara. Bir gaylege barsan bir bala, ikinci gaylege barsan 3 bala. Şulardan nesil kalama, şulardan iyilik kalama. Eti eni şular kişi bulsun deyip, eti enige de tertipke kirgey vakit. Anlatırga kirek, ezrek din yoluna basırga kirek. Allah Teala'nın ayrılgan şekilde tuğanlardan ayrılgayran. Allah Teala ite minnen deyip biz etseniz kilse deyip tuğanlıkını bitirgiz deyip. Tuğanlıkını bitirip cebin etseniz deyip minde deyip sizin canda tuğul deyip. Tuğanlıkını malga karab tuğanlıkını bitirmegiz. Tuğan ol, jakın ol. Canın irmese kanın irmese canın irri. Şuna göre tuğanlıklar bir kelip ciddi bir zamana ona iken biz birevuna kalabız. Bir şey iken biz birevuna kalabız. Ey sınırına ukunebez yaşı bilmedik deyip. Bargımırda balanın balaları mine hazır barasın iken bir tuğanın balası ikev birsin isimlerini de bilmiler. Jerişmiler. Tuğanlıkını kursetesiler kilmey. Birbirine işeye nesil arttırıp birbirin bilen ko'ngil etib bu ishkinlik dünyada izgilik kılıp yaşasalar ye. İzgilik kılgısalar Allah Teala rahmetli kişileri yardımları bula.
Енді elhamdülillah şükür tağaytesin kile. Tamak tok. İsbitten ileri жылы elhamdülillah şükür bir patşanı da sokmayım. Bir şinovniklarını da sokmayım. Bir vraçlarını da sokmayım. Hemmisi nerseşin Allah Teala kulunda biz. Kile bizde kitemiz. Kile bizde kitemiz. Kitkeşsin sağınıp silerlik bulsun. Ukenlerlik bulmasın. Bitti de öyle. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكاشف الضر أعتمد